Достарым, туғандар жайылған, уртаға зуртағын қойылған. Қадірләді, хүрмәтләп дигәннәр, бүрләшәйгәле дигәннәр. Тағын да, уйнаталы тағын баянда. Өннәр ике киеби олдыларын сизми, бүрләтіп яшәйгәл шулай. Тағын да, уйнаталы тағын гармонда. Өннәр ике киеби олдыларын сизми, бүрләтіп яшәйгәл шулай. Tuğanlarımın deydi bir güne, biz onun kaderini bileyik. Durmuşluğun ağırım jiyelim, bir gele burtağa bileyik. Tağın da, uynatalı tağın garlımda. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp yaşular. Tağın da, uynatalı tağın bayanda. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp yaşular. Білесіңіз, алда ең матур, ең шебер қыздар бүгін сыйлыққа барады. Эстрадамыздың яш баяншысы, үмітті баяншыларынан бірсі Марат Шайхетдинов үйленбеген іске. Уай! Aralar dik yarak, vuruşup jolga kelgenler. Dostlarımız siz menim köyde, jırlanıp duymazsın jırgına. Tağın da, uynatalı tağın bayanda. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp şulay. Tağın da, uynatalı tağın garlımda. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp şulay. Tağın da, uynatalı tağın bayanda. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp şulay. Önler iki kirli yoldular sizin, görletip yaşayıp şulay. Görletip yaşayıp şulay. Görletip yaşayıp şulay. Yürekler kuşaldı, yollar ayrıldı, ortağa yarıldı durmuşlar. Yartışar, aldık bizim işlerge, yazmıştan bulmağaş uzmuşlar. Yartışar, aldık bizim işlerge, yazmıştan bulmağaş uzmuşlar. Suyganim yotlarda
Zülfiye Şakirova. Rahmet. Zülfiye Şakirova. Minga mı Zülfiye Panga mı? Zülfiye Panga mı? Zülfiye Şakirova. Allah. Ana yaşlar şeydi şeşekni kadar osqa qaratıp bireler. Rahmet. Bal da жетті бар, Kustiye var. Kustiye.
Siz de çıkıp durasınız. Cemaat ul küstüyü var iken malay siz ötqa külüp oturmağız yeme. Mına şulay bir konsertdayım, mına konsertimizin başından alıp imi ozağına şaklı. Mına şulay apacanım, mına senin gibi birov birinci retka kelip oturgan imi. Gil küzge tup turu qarap dik otura. Aptıragaç düzmedim, men aytam apacanım ya minga kustiye ya singa kustiye degenim turib bastı da javit balaqay minga kustimidi. Nishlep men aytam singa kustimesi. Men endi konsertigizning boshundan o'q mana bulay aytib o'tiram deydi. Allah'a şükür, kadirli dostlar, hali sizin bilan isenleşirge de unutib turabız. Çünkü bugün programımızda şunday o'zgarek, çünkü başka programlarga o'xshamagan. Bugün endi umuman tege yalgızgına jırlaw bolmaz, şuna göre bütün işte parlaşıp boshqarila. Mana yumor ülkesindagina o'zim mana yumorlarni şulay yalgızım şulay söylermin dostlar. Şuna göre başından o'q aytib qo'yam konsertimizning. Qiyinsanib tortinib o'tirmag'iz, yaraymi? Mana men olga mında ko'pgina daftar bitlari qo'ydim yozuv uchun, ham ruchkasi bor dostlar. Şulay konsertimizin başından o'q sizni kesatib ketasim kela. Agar da eng yaxshi menim uchun mazak ya bo'lmasa do'st hem boshqa mazaklar yozib jibergan kishiga eng yaxshisini so'ngidan yumboqlab, mana bizning motor ko'rkam prizlarimiz bor, ham buloklov bo'lacak. Shunga qarab qiyinsanib o'tirmag'iz do'stlar. Bir tomon ortida o'tirgan shekilli rahatlanib, motor etib, bayram etib, ko'ngilli etib o'tiraylik. Yaraymi? Do'stlar, shunga ko'ra bugungi konsert programmasini olib boruvchi bo'laroq endi meni bunda chiqib etimda tanishtirib yurmas, o'zim bilan o'zim tanishtirmasam, men o'zim 1961-yilning 5-dekabrida tug'anman. Больницада. Aha, yotam shulay vaqt prostida birisi Strabutova o'tib ketdi, birisi Butova o'tib ketdi, uchinchisi menga tava kelgan qizlar, kelgizadi qora qizlarning indi motor irbaladi. Aha, men aytaman, men irbala ekan bet. Bek shotlandim, chunki shotlamasqa bizga irlarga ul vaqtda pashut edi. Ha, shulay bet apajanim. Ha, shulay bet. Hozirgina xotin qizlar ekan bo'ldi aytdim. Qara kirilib o'tirganlar. Berlinni olganlarmi? İrsatı ko'rinmaydi salda. Bala shishyaga ketib o'tganlar endi shunda. Ya dürüst söylemeyeyim ben bana, apacanım, dürüst beyt. Bana gazete jurnallarını kınalığız. Azat kadın, советские женщины, крестьянка, сүйімбика, работница. Koya советские мужчины, крестьянин, работник. Var mısın? Var ol iki jurnal, Krakadir bilen Çoyan. Avtovokzalga barıp kirsen yazıp koyganlar, analar hem balalar bulmasa deyip. Astın kara, üstün kara, kırıyın kara, şitin kara. Topmazsın senin de atalar hem balalar bulmasın. Baran da birau, o'tiriz betil. Aslında xotin qiz sanimayt etib o'tirdi, erlarga o'rin yo'q. Jırlarni qanalığız jamaat deyman. Ol xotin qiz turunda jırlarning egishigi yo'q. Biz erlarga shul miskinlarga shul bir ketuvchi jiri bor endi. Shulay beyt. Ol elektromobillarning qanalığız. Elektrobigudi kirjuv mashinasi, o'tib xolodilnik, plitka, plysos, muri. Jamaat biz erlarga elektr shul bir elektrobrit baydi, alida shul. Ali yonsi jumlamışsa shulay beyt. Dostlar, qisqasi, uzun so'zning qisqasi bugungi shu konsert programmasini olib boruvchi ekonomist Shitovati buxgalter Zavsklada Uxranniki Javit Shakirovskiy uzun burnuski rahmat. Rahmat do'stlar, zo'r rahmat. Allohga shukr. Mana hurmatli do'stlar, aytganimiz endi biz sizning bilan uchrashuvimizga cheksiz shodmiz. Siz endi mening bugungi shu ko'rkam kechada Ilikdan sizga tanish bo'lgan mazaklarim bilan qaysi birlarini yong'ortibroq suylangan mazaklarini eshitirsiz. Shunga ko'ra qiyinsanib turmag'iz. Bek ko'pgina mana shunday yozuvlar kela, xatlar kela, so'rovlar kela. Hali biz bu bizning 4-konsertimiz Qozonda. Chunki har madaniyat yurti sayin, har kultura saroyi sayin bek ko'pgina yozuvlar, xatlar kela. Shunga ko'ra qiyinsanib o'tirmag'iz do'stlar. Bizning turda g'aybat ko'p, siz uni bilasiz. Shulay bek. Artistlar indalar gulay etib bo'yicha birinchi o'rinda, shulaymi? Ikkinchi o'rinda kimlar ekanini bilasizmi? Kolxoz presidentillari. Üçüncü o'rinda kimlar ekanini bilasizmi? Sotuvchilar. 4-o'rinda maryaklar, shu temaga karabilda 1 litr maryaklarga lik so'g ekan. Bot deb aytadi. 1-o'rinda artistlar, g'aylada xiyonat etib bo'yicha, 2-o'rinda kolxoz prezidentlari, 3-o'rinda sotuvchilar, 4-o'rinda maryaklar degan bir uzun bo'yli nishkagina tovushli maryak turib bosganda ittashlikdir. Niye olay deb aytasiz? Men mana 20 yil bo'yi karabilda yüzam endi. Birda xotinimga xiyonat etganim yo'qala deb aytadi. Bir ezma o'rday mujik turib bosganda, "Aslo'shay, senin kibik eshaklar orqasında 4-o'rinda süyrelemiz deyindi biz deb aytdi. Allohga shukr do'stlar. Mana g'aybat bo'lmasin. Bizning artistlarning endi har vaqtda da suylar gulayt etadi. Mana men endi ul masalada jamoat bek ko'p shulay g'aybatlar eshitgach, bir mulladan so'ragan edim. Mulla bobay aytali, men aytam, bizga erlarga, umuman artist mujiklarga men aytam, shit xotinlar bilan juqlarga yoriymi degan edim men. Ul mulla bobay joriy deydi. Tulki siz bit yuqlamaysiz deydi.
Рахмат. Шуңа күрә дуслар, әйтеп торам, язып җибәрегез. Күп кенә кызыксындырган сорауларыгыз булса да язып җибәрегез. Бәлки кайсы бирләрегез белә дә торгандыр, белмәгәннәр дә бар. Дуслар, менә кая гына барсаң да кайсы вакытта сорыйлар. Җәүи табый сез Зөлфия апа белән һаман бергә торасызмы диләр. Аптырагач әйтәм инде, юк мин әйтәм, бергә тормыйбыз. Менә Зөлфия апагыз 10 минут алдан торып шәй куя, аннан мин торам, мин әйтәм. Төрле хәл була, шулай бит дуслар. Аллага шөкер. Менә дуслар, инде залда бик күп кенә әйткәнемчә хатын-кызлар бар, әниләр. Мен яратам әниләрне. Ана бит җәмәгать Рим Хасанов та язган бит. Кишер мине әнкәй, гафу ит дигән. Эй, җәмәгать, мин дә яратам газиз әниемне. Бәйрәм сайын Аллага шөкер. Онытмасам ат крискасын талып торам шунда. Үзе кайткан сайын тиеп җибәрә, Аллага шөкер. Без дә кулдан килгәнчә үзе җибәргән акчасына шунда кыйммәтле батончик, конфетлар кайтарып торабыз. Хуш исле сухарилар белән. Исәнме, кадерле газиз әнием? Сиңа күптин күп, шуптин шуп сәламнар җибәреп хат яза улың һәм киленең Измия бикә. Әнием, киленең сине шул чаклы ярата, шул чаклы хөрмәт итә, менә уважайт итә, теленнән дә төшермәй. Сугышкан, талашкан сай искә төшереп кенә тора. Әгәр дә мәргә ышкылык тоткан вакытың булса, киленең мактаган чагы булыр. Үзегез исән сау гына Исән сау гына бер көн ялгыш ваннада таеп җыгылып киленеңнең йодрыгына бәрелеп ике тишемне төшергәнне, каты мунчала белән юынганда битләремне тырнатканны һәм бер кабырга сынганды искә алмаганда. Оныкларың әйбәт, Аллага шөкер, әйбәт укып йөриләр әнием. Мәктәптә бик жараталар укытучылар, шуңа күрә дә җибәрәселәре бик килми. Олысы 3 ел инде 7нче класста һаман утыра. Булай укып мәктәпне бетергәндә Алла биргән булса, аттестат белән киленне бергә алып кайтырмын ди. Аллага шөкер, әле бер көн килен буласы кешене дә алып кайтып безгә күрсәтте. Бик матур, бик акыллы, бик башлы килен булып чыкты. Әни менә 3 хәрефле сүзләр кушып кына сөйләшә. Хатын белән икәүләп берничә тапкыр килен җибәргән 3 хәрефле җиргә барып кайттык инде. Аллага шөкер, мин аңа күнеккән инде әним, менә хатынга непривычны иренә алмый. Иренеп кенә теләмәс кенә барып кайта. Әнием, әле сиңа дип бүләккә бик шәп американский бер теге тезләре тишек джинсы сатып алган идек. Аннары инде киленең дә 70 яшьлек әби андый джинсы кимәс дип үзе кияргә булды. Әни, менә сиңа 8нче мартка Алла биргән булса, бүләк итеп бәләкәй малайны кайтарабыз дип торабыз әле. Бик озакка булмас, 2-3 ай торса шул җиткән. Киленең дә ял итәр иде, эше бик авыр бит. Әнием, секретарша, начальнигы бик усал, врачка барган сайын врач нервный патолог клеткаларына җиннәр ияләшкән дип кайтарган. Хәтта төнне йоклаганда да саташып начальнигының исемен кабатлый. Бик авыр, бик авыр. Әле эштән китәм дигәч, бик ялынып киленеңә начальнигы норковый шубы бүләк иткән. Хатын инде спонсор дигән була, хәзер әйбәт кешеләрне шулай атыйлар икән бит. Инде киләсе ай эш хакы бирсәләр, Алла бирсә, конечно, хатын сиңа да фуфайка алабыз ди, кунакка киеп йөрергә. Әниманнан кышка сугымнар суйгач Алла биргән булса, кунакка үзең дә килерсең әле. Бик күп күтәренеп йөрмә, яме. 3-4 каз белән 7-8 үрдәк булса шул җиткән. Инде кунарга урын бар, Аллага шөкер, гостиница белештек. Только пенсия акчагын гына онытма. Әни, менә уңган, Аллага шөкер, укыган мин әйтәм, бушка китмәде. Зур кеше бит мин хәзер, доктор наук. Шебен дары уйлап таптым бит, әнием. Рецептын сиңа да язам. Менә шебенне тотасың да, энә белән арт ягын кабарып торган җирен тишәсең. Алдан кергән воздух арттан чыккач кая барсын инде? Шебен 1 сәгатьтә 17 секунд дигәндә үлә. Алай да үлмәсә, әнием, күзенә туз сибәсең. Анна алай да үлмәсә, сытасың. Онытканмын икән, әнием. Җомга көнне мине телевизордан күрсәтәләр. Карарга онытма ярыймы? В мире животных. Wait. Зур рәхмәт дуслар, зур рәхмәт. Рәхмәт. Кадерле дуслар, менә әйткәнебезчә бик күп кенә сораулар бирәләр инде. Минем яраткан темаларымның берсе ул булса коммуналка, яңа квартир турында да, һәм күршеләр турында, киленнәр турында. Әмма дә ләкин яраткан тагында бер темам бар. Минем ул сезгә таныш темаларның берсе ул теща җәмәгать. Шуңа күрә залда теща белән яшәүче кияүләр дә бардыр. Бармы? Бардыр инде, ала булмыйча буламы инде, что инде. Менә син бик буйык утырасың. Менә карап торам мин сиңа, абзыйме. Менә бик буйык утырасың. Син тещең ияреп килдеме әллә, юкмы? Менә димәк, брат, син ни гүләйт итәсең, ышаныч юк сиңа. Менә, брат, исемегез ничек? Исәнмесез?
Рифат абай, міне гулейт еткен кішінің башында шеше алдан қиыла. Башlı kişilik arttan kıyıla. Mine Rifat abinin aldan da arttan da жоқ. Bu boş bilen guleyt etken kişi. Bu elbette şu ayarı dostlar. Нәрсе deyip айтасым келе. Міне төші турында сұрайлар енді. Мен айтам, меңа қызық мәзәклер бек көп керек. Төшілеріні жаратам. Міне жазып жіберген бірсі. Bir мужик төшісі білен бәренгі қозы екен. Жамағат төшісіне каска кидіріп қойған. Өзі яланбаш, бәренгі қозы ұзып бару шейті екен. Слушай деп айтады, нештеп сен төшіңа каска кидіріп қойдыңсың дегештігі мужик айта екен, күйеу болған кіші. Не күрекке балшық қатқан сайын құйма бойына барып болмай бетінде деп айтты. Әйбәт бейт. Міне сізге шундый ғана керек екен бейт. Әлі достар, жылай өқтіржі бірсі yazып жіберген. Жаратам, кәнеші, төшшілер турында сөйлерге де, мәмәдәләгі өзімнің төшімді бей құрмет етем. Теге, біреуіне көмелер екен. Табутны жаны білен ап баралар екен. Біреу келгенде, слушай, кімді көмесіз? Төшшіні, әнішлеп мені жаны білен ап барасыз, орқасына яткырмысыз дегеш, орқасына яткырсан, храпит заразды деп айтады. Allah'a şükür cemaat. Normalde özümün de töşüm var. Әлі cemaat bana bir күні өзіміздің 8-ші микрорайон тоқталышындаймы? Трамвай тоқталышына келгенім, бір өзіміздің көрші мужиге басқанда бүтін өткен трамвайларды үбіп тұра. Yanına келдіңде слушай, мен айтам, нешап трамвай үбіп тұрасың, башқа убер нәрсең жоқ ма әлі дегенім, жәуит брат шаттықтанды. Кетенде мен айтам, нендей шаттығың бар сенің, трамвай уберлік. Брат, әлі нендеген әлі, өткен шембе күнні базарға барғанда төшімді трамвай тапаған қойсыз екенін білмейм, шуға подряд барсында убәмдей. Аллаға шүкір жамаға. Әлі бір күнні өзімді билімді қозғатып врачқа барғанын, врач жәуит слушай, сен кіші күлдіріп жүрме, сенің биліңе елан ағуы сүртірге керекті. Жамағат ишіктен қойтып кірген ұңғайға күлмәгімді көтеріп төшімден бір күні түкірттім. Arkamdağı bir kat dirisi jünleri bilen suyulup kına düştü. Eli yarı özümüzün siyan meşesi var. Şunun jünün kaplağı kına tuttadı cemaat. Balay dıncalar balay. Balay yaşakları. Dostlar şarap. Hatınga bulmuyorap. Deyip zırlagan şaklar. Balay mine binanı. Köşçüge yarap olmuyor deyip zırlar edip. Mine nerse işlesem de neşik işlesem de köşçüge yarap olmuyor cemaat. Mine her işten kayıp tabıp kına tura. Bir günü kuhnada өз алдына сөйленіп жүріп, біздің үйде ирааттар жоқ енді, біздің үйде ирааттар жоқ. Ит тұрай башласаң жаның шығады бұл. Мен айтам, бұл сөздер меңе қағалап еді. Bir күнні мала ертең тұрдым да төшім көрмегендегіне бүтін қойшы пышақларын яқшылап өткірлеп қойдым. Маладис кеу деп айтсын әлі мен айтам. Жамағат бір күнні кухнада қос тураған жерінен оқырып жібермесін бе. Хатын білен атылып кухняға кірсе, қанға батқан қолын бұрын түбіне кетіріп тіреп тоқмақлы жылай бұл. Жүре өткірлегенсің, сенанды бармақсыз қолсыз қалсын деп өткірлегенсің дей. Қорасақ жамағат имен бармағының яртысын кесі бір қытқан. Мен айтам, бармағыңды кескенше тіліңнің яртысын кессең. Лучше болады. Хатын білен ұратып алдық та төшіні юатырға кіріштік. Хатын енді, бір шылма, нәрсейінді ол барма, қадыр, міне бәйлейміз да ұскөрі шақыртабыз дей. Нәрсейінді ол барма қыра, қазір міне кеселген қолынан да ялғилар дей. Мен де енді хатын жақлы болып төші қайым, білесің мен айтам. Қазір Америкада кеселген башыны да ялғилар. Төші мен қайып қарап, сені әкиет сөйлеп тұрма, міне сенің башыңны кесеп кері алғап қойырға керек дей. Хатын енді жоқ, әкиет түгіл, қадір медицина бүтін кеселген ағзаларды да ялғы деп тіге бармақ кесеген іздерге тұтынды. Туралған қозиты арасынан топмағаш иденнен іздейм алай. Шол вақыт үстел астында екі көзін ялтыратып отырған мәшеге көзім түшті бейді. Әлі мен айтам, бұл мәше менің яратқан любимый төшімнің бармақ кесеген ауфидерсейім бекен. Олай дейсің біздің мәше менен де башлы, ағулай бір ашамай. Ізді тұрғаш таптық жамағат, тіге бармақ кесеген, шүпшілігіне үшіп барып түшкер екен. Нәқ телевизорда көрсеткенше жамағат тіге бармақ кесеген алып, стериліне үстел шүпірегіне түріп. Стериліне шол не әкілесін? Малайның тұрусы кебейт ол. Өзіңні кедәлі нәрсе түгілдір әлі. Көргенім бар менім, капрон колготки біле үстел сүткендерін. Никакой фери не надо, жир хорошо снимает деген бұлалар. Аллаға шүкір жамағат. Маразильникні бір пүшпағын аттағып қойдым, ұскөрі шақырды. Қазанда ұскөрі тез жүріп ет ол жамағат. 3 сағатта өтмеді. Келмеділер.
Тез генә төшімді өзімнің ескі Жигулиға бүклеп тықтым да жамағат алып кеттім поликлиникаға. Тігінде бардық име. Врачтарны көрдік, қолын яқшылап бәйдәделер. Міне шанасызмы yok mu? Біздің Qozonda 2 стриннігіне киселген ағзаларны ялғайтырған клиники yok екен малай. Міне шушы бармақ кисәген ялғатыр үшін име Шаллы шәріне бараға керекті. Үш иткенде жилі, тұманны, буранны күн самолетлары, вертолетлары да ұшмай. Әлі жамағат шулай бір сірі бар екен. Міне шу бармақ кисәген 24 сағат ішінде ялғатпасам бармақ шіри башы екен. Кеттім жамағат Шаллыға төшімді өзімнің ескі Жигулиға отырттым да үшамғынайды ең соңғы тезлігінде қуам Жигулиымны тезгіне мен айтам барып жетіп тезгіне төшімнің бармағын ялғатсам маладес кеу деп айтам етінді бұл. Барып жеттік жамағат Шаллыға клиникасын таптық, врачларын көрдік әмбәделеген шанасызмы yok mu? Бармақ бит Qozonda тұрып қалған. Холодильникта, морозильникта төшім тағын тақпақлы желай башлады. Жүрек қалдырғансың, сен аны ялғатыр үшін жүрмейсің сен дейді. Соң мен айтам төші қайым, нешек мен айтам, мен сені бет жаратам, уважайт етем. Мен сенің үшін мен айтам, жанымны беруге да риза. Керек пе меңа сенің жаным? Сен мен Qozonға қайтқаш, мен сенің жаныңны өзім алам дейді. Олай болғаш мен айтам, мына бармағымды кесеп берем, керек пе меңа ират арбаға, меңа өзімдікі керек дейді. Соң мен айтам, олай болғаш қойтам да Qozonға алып келем, жоқ үлгірмесең 24 сағат ішінде ялғатпасаң бармақ шіри башы деп айттылар врачларды. Шіреме мен айтам, төші қайым, бұршылма шіреме, сенен кебек төшшілердің үлгеште 10 жыл бойы қойсы бір ағзалары шіреме мен айтам. Наш танамика ештіге мұлар, на язык мен айтам. Тез генә жамағат отырдым да Жигулиға ұштым ғана малай Qozonға қайтып жеткенше машинаның күпшәклері тишеліп әллә күп азапландым. Үш жеткенде тігі жамағат Шаллы белән Qozon арасында тігі ярты юлда туклап мамадыш хатыннарынан үш пішмәк сатып алған едім. Шуның арқасында 27 тапқыр туктадым. Шуңа күрә оннан өткенде үш пішмәк алмағыз, яма қысты биғын алығыз. Ол 17 генә тапқыр туктата икән. Намалай Аллаға шүкір 24 сағат туларға 3 сағат қала бармақ кисәген алып келіп жеткердім. Аллаға шүкір врачлар яқшы итеп, оңышлы итеп операция жасадылар. Bir айда 17 күн дегенде төшімді больницадан алып шықтым. Күтіп жүреймін деп қашан кияу маладис бармақлы ясаның бит деген мақтау сөздерін. Яқ малай. Төшім қолына қарайды бармағын сілкеткелеп, "Шоты кияу бу бармақ менікі түгел ақырғы шитке қарап тұрады." Мына шундай хәлләр жамағат, нәрсә эшләсәң дә, ничек эшләсәң дә ярап булмый икән бу төшчеләргә. Эх, төшче, невозможно жить больше. Вай. Başında üzülüp düşken yaprak gibi tuyam Mini yazmışımına jırıyı atsın Jırlap ütsin ömür jır düzetir Bulgan yalğışına Kutsalar, günləşülər Ağır süz, ey düşələr Anlama, yanarır məxədətin Sağışın, jırların, Akışı yüze minde parlık Günellerimde Eytmek için Zinhar ağır sözler Ağılmağın
Yol şatında duran yollar yollap alıp gider elle ayılarga Yıl başında jırlap başlayım beni, jırlı yollar girek sayılarga. Kızlar günler günler ağır süz ey köşeler Sanlama yollarır mehabetin Sağışın jırların yolama Kızlar günler şüler ağır süz ey köşeler Sanlama Yollarır mehabetin Sağışın jırların yolama Yolama Rahmat. 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 Big rahmet. Ey Allah kayın. Sindeme irken tanıştık biz iken Şalı yaptan kuşlar koytanda Günler ayaz idi, umerde yaz idi Yaşlığımız şeşek atıkanda Yaşlığımız şeşek atkanda Günler ayaz idi, umerde yaz idi Yaşlığımız şeşek atkanda Yaşlığımız şeşek atkanda Güller uskendiğinde senin bilen birge Koşulağı ve yozlarına Kuşlar jırın tınlap Tuğaylarını duylar Şeşke
hüzün kuşlar gider. Umutlarını kılıp divan, Kuşlar bilen birge ömür bitti züde. Elle kumlim şulanlar, elle kumlim şulanlar. Kuşlar bilen birge ömür bitti züde. Elle kumlim şulanlar, elle kumlim şulanlar. Elle kumlim şulanlar. Yüzünde mi biz ışıraştık yazlı yalanda, Kımıştay sibelettine yağmur yağganda. Yağdı yağmur tevgi yağmur inşifalı leysen yağmur, leysen yağmurday tünelge bir kıldı şatıcır. Olsamala şu şacar urgaldak isemine, sağlanıp mağlatlı gelsine isemine. Leysen yağmur yağganda, sine uylap komanda, ay yüzüle mine güzelim, havaların topçu güzelim. Olsamala şu şacar urgaldak isemine, sağlanıp mağlatlı gelsine isemine. Leysen yağmur yağganda, sine uylap komanda, ay yüzüle mine güzelim, dağların topçu güzelim. Atılap karşı algan melde leysen yangıran, ağına dert verek dibe yürek tamaran. Kıngıravlı leysen yangır, şıngıravlı leysen yangır, yaşap küşrak mehabetke bağışlı olacak. Kısımla şu şacar urgaldak bizemine, sağlanıp bağlantılı gelsine isemine. Leysen yağmur yağganda, sine uylap komanda, ay yüzüle mine güzelim, davaların topçu güzelim. Kuralga kükrep kilse leysen yandıra, kavuşu kütken tübünün balkı yok nura. Yaz gitire leysen yangır, naz gitire leysen yangır, yanıp süygen aşıklarga böyle gidecek. Kılsımla şu şacar urgaldak isemine, sağlanıp bağlatlı gelsine isemine. Leysen yağmur yağganda, sine uylap komanda, ay yüzüle mine güzelim.
Зульфия Шакирова. Bak Gustiye sorgulak. Allah'a şükür. Cemaat dostlar bana aytganimcha endi bugun bet yumor kechasi. Men endi ko'proq suylar mana bunda bizga endi zapiskalarda kelgan o'qirga kerakdir, shulay deydi. Так. Ikki xotin, uch xotin shiratda turalar ekan. Kishirga. Kibetchidan bir so'z so'ray, menga kishir 1 kilo uzunroq nish kerak. Ikkinchisi menga yo'g'onroq, qisqaroq degach, uchinchisi qarab turganda, menga oshqa solarga kerak edi deb aytdi dey. Ey Allah, elle kimdir, elden sonra yazıcı verirler. Cemaat okuyayım çünkü bana bir ko'pgina hele sizga qiziqlarini söylese oldu. Çünkü bir malay yazıcı vergen. Bana ona ışanmasın cemaat. 7. klassda okuyayım dey. Bulag alırga mingan. Sonradan şu konkursun yumboq yasaganda bu Yunus Medeniyet Sarayındaydı. Sazgorodda balakayım bu anekdotni senga kim söyledi deganim men de o'zim o'qidim javob aytib edi. Balay degan. Yugurib kirganda malay enisini aytaykan, "Eni Pişenlikte 2 şerek kişi var deb aytadi. Enisi aytaykan, balakayım 40 xalqlardiralar degach, bilmeyim eni, xotini 40'dir, uni eti o'zi bizniki deb aytdi. Aybat beyt. Elimde onda kemitlerini söylesen cemaat, alalar minaların spesiyalini o'zime, men bir anekdot söyleseler minani bir qo'shinda unutmayman. Menim tege xatir bek yaxshi o'zim. Tege xatir degandan hali mana tag'in shul temaga yozilgan anekdotlarning birini söylab ketayim. Chunki endi hozir ko'pgina konsertlarda qaysi bir kishi yumor söylab turmay, shul anekdot bilan da olib borib chiqarib yetkirgan kishilar bor. Shulay beyt. Men ola aytmam, Alloh bergan bo'lsa. Hali mazaklarimni da eshitirsiz. Tege o'qituvchi so'rar ekan, balalar aytingiz hali mana qiyar kishir urushanishik bo'la. Bir malay basqanda apa markov bo'la, правильно стадис. Так, pomidor urushanishik bo'la. Apa pomidor bo'laydi. Shulay bo'lamini? O'tirib alaqayim, beshli. Amina qiyar urushanishik bo'la degach bir malaydan so'rar ekanda, tege o'ylab turganda zakuska deb aytdi. Тоже ничего abi. Evet, Allah'a şükür. Dostlar, narsa aytasiz kelar, bunda kveri еврею degan стучаться в дверь, Aha, Şeyh Tatarskих Эмиратов Султан Сулейман Абдулрахман Илдарщик великолепный, 5-й ряд, 12 место. Ну, малай, татаршаға өзің тәржеме айт деген. К еврею стучаться в дверь, он спрашивает, но дверь не открывает. Кто там? Мы из КГБ. А что вам надо? Нам надо поговорить. А сколько вас? 2. Вот и поговорите между собой, девять. Тоже ничего, молодец. Так, ну, исемен unutmagыз dostlar. Çünkü bu her aytilgan, söylengan anekdotning xo'jasina bo'lak bo'lajak. Sheyx Tatarskих Эмиратов Султан Сулейман Абдурахман Илдарщик великолепный, 5-й ряд, 12 место. Ау. Mana bu teraning mafiyasidir endi bu. Ukazat eta boshlalar. Alalı deyler. Alam dostlar, çünkü barıgızını qında o'qib bitirmasam da badalaki men endi ularni tenaffüs vaqtida qaysi birlarin o'qirman. Mana aytganimcha hali balalar turunda da söylerman. Çünkü ular turunda söylesegina kerak. Çünkü ular baxt, ular şadlıq. O'zimning malay turunda da söylerman, Alloh bergan bo'lsa, boshqalarniki turunda da söylerman. Dege avulda Pitresh rayonida bo'lgan bir hal jamoat. Belakigina malay uramda yuri ekanda, militsionerlar tege samagon apparatda tekshirib yurgan vaqtlar militsionerlar bir uchastkoviklikdan da so'ray ekan tege malaydan. "Hayt malay aytali, ating kumushga qo'ynatama" deb aytadi. Tege malay, "Yo'q, qo'ynatib turmay, shekilishgina jib bera" deb aytadi. No jamoat, men Pitresh rayonini ne uchun yarataman? Mana o'zimizning yaqin bo'lgani uchun yarataman. Chunki onda g'umman yaqin do'stlar bor. Bugun ular zalda da borlar. G'umman ne uchun yarataman? Chunki onda jamoat, jir, ming o'yin kulki yarata turgan xalq. Men onda borib bir ko'pgina bagaj olib qaytaman. Mana Pitreshning rayonida bir avulunda bo'lgan xal. O'qituvchi o'quvchilarni sıyır firmasına ekskursiyaga olib borgan. Deganda bet endi sıyır firmasida o'gizni pishmoqqa baylab qo'yarlar,
Ну, икелеге оқи тұрған бала жүгіріп та келген тігі нәсіл өгізіне привет, Миша деп айтады. Оқытушы ешітіп қалғанда, сен анда нәсіл өгізі білән исәнләшіп тұрасың, анда колхоз председателі басып қалды, не оның білән исәнләшмейсің деп айтады. Тігі бала, жоқ, колхоз председателі білән исәнләшмеймін, но нәсіл өгізі білән исәнләшәм, чөнки жылға бір тапқыр әни сыйырыбызны шу өгізге алып келе деп айтады. Аннан бұзауы туа, ел бойынан мойыннан сүтін қоймаған бері, ол колхоз председателі әни янына күн сайын келе бір кәмфит алып келгені юғал деп айтады. Әйбәт бейт. Сізге шошындай ғана керек екен бейт. Но жамағат әтнеде де, әтнеге барғаш алып қайттым сыңғы вақытла. Мұнда золда әтнелілер бар. Чөнки білем елалар, яқын достарым бар. Әтнеден біреу сұры екен. Неше хәлләр, нашар, көші өлді. Ну, нәрсе эшләп, гүмбе ошап деп әйтәді. Ни үшін күздері бик қара жанғаны есіңанын дегеш, ошарға тілемәді бит заразы деп әйтәді. Аллаға шүкір, достар, бұларында оқырмыз. Чөнки енді һәр бірге язуға бик туқтап тұрмам. Бір төшесіне алтын алқа һәм мылтық сатып алған. Мұнан сұрайлар, ярар алтын алқа алғансың еді, әнеге мылтықта алдыңсың дегеш, кияу, ей малай, мылтығы алқа киіртірге, құлаққа тишік тишерге деген. Ну, молодец, мәрзи апағыз деген. Рахмет, ну тоже нешева. Қадірлі достар, Аллаға шүкір, шатлығым бик зор. Чөнки достар, сізге барығызға да мәғлум енді. Мына залда енді коммуналкада яшәүче кешеләр дә бардыр. Коммуналканың нәрсә икәнен беләсез инде сез достар. Аны мына монда центрда яшәгән кешеләр күбрәк татыгандыр бәлки. Аннары инде яхшы фатирларда яшәгән кешеләр дә бардыр. Теге коммуналка дигәннән, анда бит инде общий, бөтенең дә бергә яшисең. Теге общий бер бүлмә инде жуына торган бер хатын кергән дә, тегендә бикләнеп жуына икән. Күрше мужиге урындык алганда тегендә өстә тәрәз бар икән, шуннан карый икән теге хатынның жуынганын. Теге хатын күреп калганда теге мужикне, нәрсә, шәрә хатын күргәнең юкмы әллә дигәч, "Юк, күргәнем бар. Кем сабыны белән юынасың икән" дип кенә карыйм дип әйтте. Аллаға шүкір достар, мен ул бәхетне татыдым, ул коммуналкада яшәп карадым. Миннән дә бәхетле кеше юк. Чөнки җәмәгать мин генә дип әйтмәйм, хатыннан да. Чөнки без менә шушы Кәрим Тинчурин театрының ишек алдындагы атаклы безнең танылган композиторыбыз, мәшһүр композиторыбыз Салих Сайдашевның йортында торган кешеләрбез. Шуңа күрә Аллаға шөкер, аңа мең рәхмәтләр, авыр туфрагы җиңел булсын. Ну җәмәгать, шатлыгым бик зур. Казан тикле Казанда 3 бүлмәле квартира алып җибәрдем. Рәхмәт. Хатын малай мен ишәүләшеп, дүртәүләшеп куышып йөрибез тегендә. Элек без 8 квадрат метрда бүлмәдә тордык, коммуналкада. 8 гаиләгә бер кухня, берәү кер жуа, берәү керү төкле, 4 тишекле газга 12 кәчтүр ширап тора. Балалар детсадтан кайтса анда сабан туй, кәмитнең дә кәмите малай. Менә бик кызык булса да без бик күңелле яшәдек. Итлек уйлап чыгарга ярата торган. Бер көнне шулай эштән кайтуыма яшьлек достым, авылдашым килеп керде. Хәле гальсыраштыкта, слушай, мен әйтәм, син юлдан килгән кеше, карының да ачкандыр, киштән калган борыч бар иде, шуны газга чыгарып куйым әле. Чыгарып куйдым да җылынгач достым алып кереп бирдем. Достым бер генә кабып карады да, "Слушай, Җавид, мин бит синең кебек Грузия якларында гүләйт итеп йөргән кеше түгел. Мондый борычлашны ашый алмыйм" ди. Как борычлы мен әйтәм, киштән бит бу ашның тузы да юк ишәпче. Ашны кабып карасам, кара борыч авызымны утта үтмәсен бе. Мен әйтәм, күрше мужиге Вәли генә кухняда йөридер, шуның гына этлеге бит бу. Ушин алдым. Вәлиләргә дә безгә дә яңа квартира бирергә торалар. Бер көнне буларның яңа квартира алгач, үй котлау мәҗлесенә чакырасы кунакларның списогы килеп эләкте бит минем кулга. Килеп эләгү булды малай, бөтен кунакларына да чакыру кагаз язып салдым. Бер көнне буларга кунаклар килә башламасын да. Ут чыкты, бер аракыз диләр тегеләр. Табарсың төн уртасында аракыны, мин бит 12 парга 24 кешегә чакыру җибәрдем. Иң беренче булып авылдан 80 узган карт белән карчык миндәрләр каклаган казлар күтәреп килеп кирделәр. Карт мескен кипкан капшуни балык менә үтәли күренеп тора. Ну тавыш микрофонсыз дөнҗа яңгырата. Син нәрсә служи, шифанер шаклы бүлмәңә кунак җыеп ятасың. Кая сыйдырмакчы буласың, аларны бөтен авыл килергә хәзерләнеп жата битте. Ярар, аракын күп булса ярбыз, служи, мин үзем атак аскабак басып торып булса да җыклармын дип. Вәли жүгіріп кірген, ну Җавид дус пышақсыз суйдың бит, ичмасам соңғы бутылка аракымда да кишәгенә мунча чыккач 3 борынга ашлаган икмалай вырушайды. Юк, мен әйтәм, каян булса мин даракы, миндә синең кебек квартир көтәм бит, мин әйтәм. Нигә алдашасың? Силпа председателе җизнән китереп китте бит 3 шәршекте. Ты что, брат, мен әйтәм, син АБХ СССР что ли?
Сен брат, мен айтам, менем сыйлпа председателі жизнямны текшеріп жүрмейем. Мене шақырғансың қонақларың топта сыйла дейдім. Ятып жылай бұл. Яра, мен айтам, ана бутылкасын 60 таңка білен алсам, пожалуйста. Ола итмейін деп матайға жиған ақшап үшап итті. Жарар, мен айтам, белосапет қын алырсың. Бензинда керек мен, хаваны да пішірат месің, кашай наздырып мен айтам. Мана алып шығып кетті, алып шығып кетмеше, бүті қонақлары да келіп бітті, 12 бар. Кухняға да кірмелі түгіл, коридорға да шығып болмай, бүтін дүнияны қонақ басты. Шауқымы бізге де тимей қалмады, бүтін сауыт сабаны сібіріп алып шығып бітірділер. Уәли түні бойына менің арақы білен қонақ сыйлап шықты. Өзі бізге ашқа етмеді зарразы. Не, басып тұрсам да көңіл боладыр ие, кімнің өз арақысын бұш қайшасы келмей. Түн ортасы жеткәштігі қарт жүріп күні алды да, ұстушы әйдәгіз енді бұлай басып тұрып жұқлап болмай екен, бірінші қатта кімдер жата, екінші қатта кімдер жата шыбаға тұттырға керекті. Қарт тәрімен айтам. Ансы да ұйқы мазасы бермеді, түні бойына кухняда Саратов гармонында сарман кейін улап шықты. Аш бұры кебек. Таң білен Уәлінің қатыны теге күштенешке алып келген қоқлаған қозитінен шулпа салып жіберді. Уәли жүгіріп кірген. Жауит ұстағын 1-2 литр арақы беріп тұрынды суши қонақларын пақмелдан интігелер. Иш жуитмаса теге қарт қонақларын тағын қонақ алырға қыстайды. Надайыл мен айтам, қайта тұрсындар. Уәлінің қатыны ашқа тұқмаш салғаныңына қарап тұрдым да малай теге көрмегенде бір стакан салқын суны тұндырдым тігінде. Бір стакан салқын су 1 сағаттан соң өз ішін ішледі. Нишек дейлер әлі ұрысларда 3 метрі против ветрі дейлер ме? Уәлінің қонақлары үшіп қона жүрей башладылар. Малай реактивный самолет міне. Бір заман ишектің ашқыш тешігінен қарасам еме, көршімнің бүтін қонақлары да общий коммунальный бәдірәфке шират басқандар. Жамағат ниндігіне позы жоқ мұнда. Теге біздің Қазанның центральный универмаг кештесінде тұрған манекеннар міне. Бұлай да иткеннер. Бұлай да иткеннер. Ең жәлләгенім теге қарт болды. Мескен кәйін бейшарақай теге қартын айтам түзерлігі қалмаған бұлай айтып тұра. Әммәді ләкин ишікні аша алмайлар. Түнне ұйықларға орын болмағандыр енді Уәлінің бір алқаш бажасы шунда беклеріп жұқлаған. Көрші қатыны білән. Бек ұзақ азапланғаннан соң теге ұстрайда тұрғандарының түзердегі қалмағаш қояндыр ұзын темір алып кіріп теге ишекні қойырып аштылар. Тегілеріні кухняға шығарып берділер. Ең бірінші болып тегінде шатлығы ішіне сыймаған ауызы құлақта құлағына ярақта теге қартың қаршығы кіріп шалды. Кіріп шалуан шалды малай 1-5 минутта өтмеді, ақырып, бақырып шинап келіп те шықты бұл. Нәрсе болған дейсіңдер, қазір айтам, тұтынып отырыңыз, яме. Теге бәдірәфтәге тәғарет яңарта тұрған құмғанға менің бәләкей малай қызыл бұрыш тұндырған. Мескен бейшара қаршық тігінде біріншілігі шатлығынан теге құмғандағы су білен китап қошқанша башта бейтін жуған. Аннары жуған енді апақайым, жуған көземе қарап отырмай әмі. Реактивный самолет міне. Қайтып тайды, итегінде түшірген ұтқан. Аның артынан қарты суқыранып жүрей. Бұл сенің көршің жәуиттің гіне әтлігі, рәхмет кәмитіңе, рәхмет сүйхірметіңе деп ансыда қаршық артынан қайтып тайды. Тайған бақытта тігі қарт сывалыш, менің малайның ішік түбінде тұрған қаршығын электр тайған беді. Маршрутный автобуста бір хәл бола қалса деп тұр енді. Жарал, истәлік болар. Мына шулай көңілі яшадық жамағат, коммуналкада. Мына қазір айтканым шайме, мына 3 бөлмелі фатир, Аллаға шүкір, зорлана екен деп ойлы көрмәгіз. Фо, квартирі, мына мұнсы, шап. Мында шунсы ғына қиын малай. Мына коммуналкадағы кіші кебек еме, бір кіші кірмей, бір кіші шықпай. Бұл квартирда шунсы қиын. Мына ишек сайын шушынды тишек. Галазок. Мына шуннан кішіні қорап, тонып, текшіргәшкіне үйге кіртірге керек. Нишек болайды бұл мен айтам, тұқталы тек тұрғанша деп көршілердің шол тишегіне қызыл бояу сүртіп қойдым. Мужиге іштен қайтқаш 2 сағат ишек аштыра алмай азапланды.
Звонокларына китереп басуы була, хатыны ички яктан теге тишектән үрелеп кенә карый да, "Ыслышай, минем ирем эшкә кызыл күлмәк киеп китмәгәни, убатып ятсуды, пожалуйста", ди. Бик озак азапланганнан соң бөтен биографиясын, туган тумачаларын санап чыкканнан соң хатын ышанып ишеген ачты. Хатын ишеген ачып та бетерде. Теге мужик хатынына суырга дип кулын гына күтәргән иде. Тегенең хатыны теге мужикның җилкә тамырына шундый дип китереп тартты. Теге мескен мужик безнең ишек асты ягына башлап кирип та китте. Безнең ишекнең асты ягында шушының шаклы тишек хасил булды. Башта Зөлфия җәвит яма инде бу тишекне ысковозняк бит дигәне, "Ыслышы мине тәм җамамый гына торалы. Мондый тишектән нәрсә күрәсең?" Безнең звонокка китереп басулары була. Зөлфия үске тишектән, мин астка тишектән. Малай астан бөтен нәрсә дә күренә. Менә сез көлеп утырасыз, апа җаным, мин сезгә шаярып сөйләмим бит, чынлап сөйлим. Әле менә җәмәгать монда центрда ничектер име, район җирләрендә ничектер. Сез анда бит халык бер-берсен белә инде. Менә безнең Казанда җәмәгать икенче горкида хәлләр бик кискенләште, начарланды соңгы вакытта. Ничен дигәндә, әле базар якын булганга менә халык эштә вакытта име, әзмәүрдәй таза эшсез рекетер, бездельник ирләр хатын-кыз күлмәкләре киеп квартир басып йөриләр ди. Әйбәт булды әле, теге тишекне әйтәм. Безнең ишек төбенә килеп басулары була. Теге тишектән кулымны гына тыгам да. Итәкләрен генә күтәреп карыйм. Всякий может случиться, дөнья хәлен белеп буламыни. Әле бер көнне хатын белән кухняда такта чәй ичеп утырабыз инде. Берәү звонокка китереп басуы булды, жүгереп та килдем, теге тишектән шалт кулны малай. Малайның укытучысы. Җәвит малайың үзеңә охшаган икән ди. Спасибо, мин әйтәм, икеле берлегә укып йөргән бала әллә кем булмас, артист кына булыр. Менә шундый хәлләр җәмәгать. Әлеге квартирында әйбәт, Аллага шөкер, 3 бүлмәле, име? Әмма дә ләкин тегесен коммуналкамды бик сагынам. Төнне төшләремә керә каһәрең. Рәхмәт күңелемне узгатқан өчен, хисләремдә язылар уяткан өчен. Үпкәләмә, гафу ит зинһар, була алмадым ömürlük dünya. Үпкәләмә, гафу ит зинһар, була алмадым ömürlük dünya. Алмык бер кемнән дә үткәннең өчен, рәхмәт беренче үткәнең өчен. Үпкәләмә,
Affet zinhar olmadı ömürlük dünya Gül gelemez Affet zinhar olmadı ömürlük dünya Ömürlük dünya Ömürlük dünya Ömürlük dünya Bellur, bellur, bellur yazmış şınla basılar Yetimlikni nasip etme bu alam hakkına Takdir takdir belir tügel Öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Oldan bilimi Takdir takdir belir tügel Öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Allah'ın bilimi Bellur tamşı balam güzleri Mengeleke hatırımda anam sözleri Takdir takdir bellur tügel öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Oldan bilimi Takdir takdir bellur tügel öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Oldan bilimi Bellur, bellur, bellur Garip takdir hoşunda Beytenlerim salma ayrı aziz başıma Takdir takdir bellur tügel öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Oldan bilimi Takdir takdir bellur tügel öter öğrenemi Elde yoruy gileşelim Oldan bilimi Elde yoruy gileşelim Aldan bilimi Aldan bilimi Aldan bilimi
Yanına konut koğuna Elleniye derge şoklarda da Ümilin hamar sini sağana Ol xalq bizning aytib, iyolda xayr. Ey Allah, qarab to'xtali men aytam, qaytib kelamaymi, o'ram bo'ylab to'xtali men aytam, Tekshirin teatrida o't chaladi. Kirib qalbinib chiqaymali men aytam. Bunda tomosha qilib o'tirasiz ekan, astag'firullah, munchaga kelganmini xalq. Ey Allah, qaymoshag'an ishkan xalq shu shunday ekan, subhanallah. Pensionerlar da ko'pdir endi, Allohga shukr. Do'stlar, qadrsiz o'tirib o'tirasiz endi bu qortlari kun o'rtasida ishlab yurur ekan demaymi? Bu Trizvitildan qaytib kelanman. Qadr qaysi birovlaringiz bosh vatayni ishlab borib ulakdi ekan bu qortlari qortboshi bilan shul bu Trizvitilga demaymi? Ondaylar zaprist ekan. Oy paparatga suylab ketaymi hali jamag'atdagi Safurajingiz meni qarshig endi 65 yil birga yashaymiz. Ulada bilmadik har suqqannamastakay. Tega tunna tug'annamastakayni shig'ara bizdan tega qozon o'tlar deb yurtalar. Buni aytam buni. Ey, mana shuni shig'ara boshlagandan olib ularni tega 50 litrli sut filagisini shig'ara. Shuni boshidan olib ozag'ana shaqli probosini olganman. Tegada bitgan, menda bitganman. Bir zaman uyanib ketsan, qahar tushgan boshqab qoshlari million kesakka jarilab bitmalay. Safura men aytam birali 100 gram. Yo'qda kishaginak nurmangni orttirib o'tadingdi. Ulan bit men aytam bigiraga aybat bir alqash kiyimrak bo'lardi. So'ng men aytam olay bulg'ash men aytam shig'amda osilinam. Ana bora yo'limday. Baqora bulayda qo'rqitib bo'lmaydi degani pinashit zarrazi. Navalla shulay dedim-da jamag'at chiqib ketdim, endi eshik oldina bosh tuzatasi kelabet. Qo'rqmay malay ortdan qarab qoldi bu. Aybat bo'lgan, big aybat bor deb. Chiqdim-da jamag'atimi? O'zimizning eshik oldindagi jamag'atdagi kilat bo'yindagi tege salomga pishanga jiray turgan, urlashib turgan bovni orqani laktiribgina oldim-da malay. Shalvar qo'yishining ort yog'idan baylab qo'yib, yelkadan chiqarib shu bishmatni kiyib qo'ydim-daymi? Tege bizning kilat bo'yinda chiqib turgan bir irlik bor. Shunga meni otlandim-da bosqichda qo'yib, bovning bir boshini baylab qo'ydim-da, bosqichni tibibgina ushirdim-da osilibda qoldim. Turam shulay molay osilib 5 minut o'tdi, 10 minut o'tdi, shig'ishajaq bir zaman Safurajingiz kelib tashiqdi. Meni ko'rib, "Ey qortqayib bilgan bo'lsa, birgina kirishga tugul 5 kirishga beradiriyim" deb oqirib jilabda jibardi. Ha men aytam, o'shanda bo'yt bu zarazi. Shulay dedi-da jamag'at qo'yadir chiqibda ketdi. Bir 10 minut, 15 minutda o'tmadimi ko'rshi Safurajingasi tege ko'rshi Abdurahmon Qorshiqning endi marhum edi. Shuning qortqosini yertib kirgan. Tege qirtqada meni ko'rdi-da, "Ey ko'rshikayim kishaginak bigirakaylarda vishola aytib kirilib shamagun shimirib o'tiradir. Ey marhum kayim" deb o. Menim Qorshiq qayta bor
Қаралы қарт-қайыңды құтқарға керек бейт, анандан індедір мафиозниклар жері урамда бар шуларды шақырт түшірге керек дей. Менің қаршық шулары да шығып та кеттім алай. Ышанасыз мы, yok mu жәмағаттығы көрші құртқасай мы? Келет бұйында ілініп тұрған қақлаған қаздың бірсін іліктіріп кіна алды да, ұштан бірмәсін кейін ашып тігінде салып та қойды. И шығып та бара. Нүкурелеті мал таратып болмай бейтінді. Bir aşkasını min aytamlağın. Tegen mesken karşı gıyımı başka yerinde 3 metrga sikirdi bu. Özü mine qaragan özü artqa tabaşigine. Bir zaman tege minim utun yarıp yürüy turgan tümer üstüne barıp da mende düp şap gelip alıp da gitti bu. Şular arada cemaat minim karşık bir mafiyozi jigitni yertip qaytıp kirdi. Tege jigit kildi de minim janğa da babay жалкы, kanishni düşürürge kirek bağdandı. Şulay dedi de malay benim tege kebiste tuzlap yürüy turgan boşkını minim turga kitirip güne koydu da kadir şiribitken indi o. Şunun üstüne minip güne bastı da benim tege şügündür turuy turgan zor bıçakını elektirip güne aldı da malay benim boğunu kiserge tutundu bitmel. Beliş min eytem benim bundan kisip düşürse işler harap beydi. Bir isen jirde kalmay. Şulay deyip uylap da bitirdim, malay tege jigitning boyunundan kısıp kuşaklap da aldım. Tege mesken jigit öldü billahi. Toştu şalvarınca uçlattı bu. Dübür şatır kelip pişke işine çıp da gitti. Tege kurşı karşığı utanlık boyunda turup nersedir eytmekşi bula. Nuqatı tüşken. Xutu жоқ дегенек. Жамағат шол күнне мына шушындай ол бит ауылда хабар таралаймы? Ол ишік алды тұлды халық білет. Ол көрші көленлер жиылды. Иш өйтмәсе жамағат бақысыздыққа қаршы. Шалвар қайышы үзіліп кетіп. Әлі көпмі емсіз келіш ауылдаштар алдында асылынып тұрдым. Yarı babam üzülüp düşüp mafyozi üstüne varıp düştü. Tege mafyozlikning iş kabırgası sıngan. No merfuga tege kurşı karşı kurmegenin kurgen ulkünni malay. Otunluk boyuna jığılgan bakıtta tege kaklagan kaz moyunu. Ayı buttu bine kazalıp elle küp azaplandı. Arkabada yatıp çıktı 15 gün. Mine şuna kışın cemaat geldiler de milişiyenirler. Alıp da gittiler Uazik'e oturtup. Mine bu trizvitilde oturadırım Allah'a şükür. Kadir bugün çıkardılar. No cemaat ol bu trizvitilde oynatmıştı Allah'a şükür iken. Mingine tügülen malay. No kartlardan bir üzüm gün Allah'a şükür. No yaşlar köp. Subhanallah. Tege Kadir bitinde cemaat modası şulay mı? Biz ne ondaki işke ıstıroyga tizip jürteler. No malay gel yaşlar tiginde bana şunday tayakka Asujdini zamilki huliganıskı deyip tabelişki yazganlar da imi şunu aldan ıstıroyunun aldından bire көтеріп bargat iş iken. No gel tiginde yaşlar bulgaç kartlardan min bir üzüm güna bit. Mine ıstıroyunun aldından şu tabelişkine tutturalar da jibereler. Baram indi kakkan kazık kebek. Mine şundan cemaat ol bit kazanda jiyin avul halkı şunda bit. Gel tanış bilişler ışırap tıra. Samiqullah bizim işlep sürüysün deyler. Nujanda milişiyenleri basıp tıran işlep sürügenli görüp tıralar indi. Min aytan milişiye kaşka urnaştım. Huliganlarını saklayın bit min aytan. Eli cemaat şula oldaşlar koysu birleri arasında bilgenleri tanıganları var. Jir tişigine kirip gitarday buldum. Allah'a şükür dostlar. Eli çıkarıp jibergende tege naşerlik milişiye ayta. Samiqullah bizi sen özünden kim ekanini bilesin mi dey? Kanişi bilen min aytam, Samiqullah bizi bilam. Sen dey, Kazanның en zayaklı bir alkogoli dey. Işbaşı min aytam, seni dey, Kazanның müziğine eksponat etip koyarga kerak dey. Işbaşı min aytam, rahmat balakayım. No cemaat bana aytası kelgen sözümde şol İsa men karşı kırına koytup jetsem mi? Arak içmeği cemaat, şamagunni bapşı içmeğiz. Mine yaşlar sizge aytam. Mine kadir koytam da tege şamagun aparatım kamaz maşinası astına tapatam cemaat, salıp tapatam. Kirek ayıcı koykan. Koytayım eli, karşı kütep etmeni. Rahmat balakaylarım, rahmat.
kiresin düşüme Yalamayıp ışıgasın bir memnen Şeşenine jillerde, jillerde, jillerde Toratıp ötesin yüreğimden Şeşenine jillerde, jillerde, jillerde Toratıp ötesin yüreğimden Arxından ölenler ibreler Zümrütle ışıkları koyular Sinimine yaraka, yaraka, yaraka Şakırdığımdan geri duyular Milletiyle unutup dünyamına Dünyamına Sinek diken yaklarga yolaladan Zenger gül afaklar, afaklar, afaklar Ardına kerepsi yuvadan Her günlük kiresin yüzüme Yaratmak gülerken ağlasam Ufukta sur kıyaş, sur kıyaş, sur kıyaş Ağlama yanarsan, yanarsan Ufukta sur kıyaş, sur kıyaş, sur kıyaş Ağlama yanarsan, yanarsan Ağlama yanarsın, yanarsın Ağlama yanarsan, yanarsan Ağlama yanarsan, yanarsan Güzel. La 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 Çeşlerimde yürükeleme, şinneleme haber
miken mehabbet Sultanda aşık gelir mehabbet Elimde hiç uyulamaz Sağış miken mehabbet Sultanda aşık gelir mehabbet Gözlerini sazap şıkkan bir mumma seni mehabbet Ömür boyu aşıp gitmez yıldız mı seni mehabbet Senin gene isminni qabat limanımın qabat Bu dünyada yaşavımda mehabbet Senin gene isminni qabat limanımın qabat Bu dünyada yaşavımda mehabbet La 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 Şeşlerimle irkelegen Şilimi elleme haber Şaklığımda, saklığımda Sinimi elleme haber Elimde hiç uyulamaz Sağış miken mehabbet Sultanda aşık gelir mehabbet Elimde hiç uyulamaz Sağış miken mehabbet Sultanda aşık gelir mehabbet Eğitimizge bizga rahmat. Rahmat, zo'r rahmat, qadrli do'stlar. Ey bolalar bilenler. Ey Allah'ım, cemaat bulardan da zor baxt, ikisi de mi qabili? Ey Allah'ım, rahmat. Yig'la ko'rmagiz. Ey Allah'ım, rahmat yam. Yig'la ko'rmagiz. Ey Allah'ım, ey Allah. Bizning qizlar ko'rganimiz yo'q. Qizlar tutib qaragan yo'q bit menim. Qattiq Javid bilan ikkovlashib. Menim bit ikki malay, birsinden Allohga shukr bek sho'q bolalar, bek motorlar, Allohga shukr do'stlar. Alalar turunda da suylarman, yaraymi? Aydagiz do'stlar, tag'inda bir yangi yirlarimizdan birsin sizga eshittirasimiz kela. Şeşek atkan gülköyüm minem Sandık aşırlı sen benim tanım Kıyaşım büyük seni atağım Senden başka jırmın kıyı yok Sensiz yanlış süngen uşaklar Sen özünden bilmişsin Başka ima dünyada Senden başka jırmın kıyı yok Sensiz yanlış süngen uşaklar Sen özünden bilmişsin Senden başka ima dünyada
Арға күмден Ал султаным сен, ләйсән яңғырым, сиңа бағышлап жырлар яздым мен. Сеннен башқа жырның мұңы жоқ, сенсіз менің сыңар қонақтым. Сен өзің де аман білмейсің, сені генә үзіліп Яраттым, Сеннен башқа жырның мұңы жоқ, сенсіз менің сыңар қонақтым. Сен өзің де аман білмейсің, сені генә үзіліп яраттым. Сеннен башқа жырның күйі жоқ, сенсіз янмай сөнген ошағар. Сен өзің де әлі білмейсің, сеннен башқа миңарым ятар. Сеннен башқа жырның мұңы жоқ, сенсіз менің сыңар қонақтым. Сен өзің де аман білмейсің, сені генә үзіліп яраттым. Сен өзің де аман білмейсің, сені генә үзіліп яраттым. Зульфия Шакирова. Рахмат, jamsiz. Ey Allah, ey Allah. Yo'la ko'rmangiz, qizlar ko'rgan barmini men. Bular kelinlar bit, bular bit Allohga shukr. Bular bo'lajak kelinlar. Do'stlar, o'zimizning muzikantlarimiz bilan tanishtirib ketaylik, chunki mana bunda bu shashaklarni Marat sen chiqarsan endi ertaga bozorga. Student bitol. G'ayib tugul. Do'stlar, Munsa albatta shayaru, ol endi bizning zo'r kishimiz, ol bizning akademiyada o'qituvchi, bayon bo'yicha shunga ko'ra tanish bo'lib do'stlar. Bayonda o'ynavchi yigitimiz sahnadan necha soat bo'yina bosib turadi. Marat Shayxatdinov uylanmaganski, Oqtanishevski. Bunsan bilasiz, taniysiz do'stlar, chunki Tatar estradasidan populyar kompozitorlaridan birisi, eng yaxshi aranjirovkalar yasov ustasi Muxtar bin Xajev Sarmon. Artistlar ko'p maqtanırga yaratmayın. Allah'a şükür. Maqtanırga yaratmayın. Var bit şunday artistlar dostlar. Mine Kurşavulga barıp qaytsalar da, şunda Kurşu kolxozga barıp qaytsalar da, Kurşu şehirge barıp qaytsalar da maqtanalar. Eymi? Bilesiz mi? Eymi? Ol gazete bitlerini tuturalar, ol radyodan söyleyler, ol televizordan maqtanalar. İmiş Amerikaga bargan eken, ol imiş Moskvaga barıp konsert koygan eken. Ne jamaat men özüm maqtanırga yaratmayın. Men özüm 3 tapqır Amerikada bulgan kişi. Rahmat. Ne qulqa qana qul şabas. No salavat aytsa 3 tapqır bildim deb şabasız siz qulnaymi? Ana, mana şulay kerak. 3 tapqır bildim men anda jamaat. No maqtanib aytmayim. Mana maqtanib nerse maqtan Amerika endi nerse barasın, qaytasın, nersesi var endi. Men maqtanib aytmadan tugul do'stlar. No men 3 tapqır bildim anda. 3 tapqır nişo bitin dolapa 3 tapqır bo'lib qolsa, sen meni bir bilganing bormi? 3 tapqır bitul. Maqtanib aytmayim jamaat. İmiş Aydar Kalimov Amerikaga barıp qaytgan ekan. İmiş salavat bargan ekan. Qo'ya barsınlar ular jamaat. Kim bilalardan barganin? Kim ko'rgan? Men salavatni bilam jamaat. Ul Moskvaga boradi, kirib borib qayta o'zining restoranida oshab. Sheyshib. Men so'ngga borganda so'raganim Amerikada bir nigerdan Aydar Kalimovni ko'rdingmi deb, ko'rmadim deydi. Maqtanmayım canım. 3 tapqır bildim men Amerikada. Maqtanib aytuvim tugul. Kishi ko'tagi televizorda söyleme meni, gazetada borma, deb normal 3 tapqır bildim. Nisho, живой bit.
3 тапқыр, 2 тапқыр Канадада болдым. Тоже мақтанбаймын шекеде. Бірақ мен Канадада 2 тапқыр болдым, Канадада достар 3 тапқыр Америкада болдым деп мақтанып айтып тұрып болмай бейт енді. Аллаға шүкір 3 тапқыр болдым Америкада, 2 тапқыр Канадада. 1 тапқыр Францияның баш қаласы Италияда болдым. Шамбисіз что ли? Аллаға шүкір жамағат. Барған жерде жараталар. Саңғы тапқыр барғанда Америкаға номмалай. Яраталарда енді. Аллаға шүкір келіп түштік жамағат. Әрі самолетта барғанын сөйлеймін әрі баштар. Номмалай ұшабыз бір заман еме. 3 сағат ұшқаннан соң балай тегінде стюардесса жүгіріп шыққанда жамағат самолеттап перегруз 1-2-ге секіргізді. Ну нешек секіресіне барып жетесі келеді жамағат. Аллаға шүкір. Барасы келеді. Номмалай анда теге шилмоншиклар көп жүр екен. Түркиядан тауар алып қайтып саталар Америкаға. Базар қатындары. Но жамағат бар екен жамағат мындай халық. Бір француз тұрып басты да мен секірем дейді. Мен де секірмеге қорап отырам дегенде. Мен айтам бұл секірмекен. Жамағат салдырды бір стакан французский вино, салды да за Францию и за красивых дам дейді да секірді бұл. Мен жулер дейді айтам. Алла, сен сол барып жетеміз. Мен айтам, бір заман немес тұрып басты күніне жүптегі француздан, я тоже прыгнуды, бір стакан виски салды да жамағат ішіп жіберді. За Германию и за красивых дам деп онсы да секірді. Ақмал айтам нормально, барып жетеміз Алла берген болса, тырышқыра. Бір заман жамағат бір новорусский тұрып басты да, я тоже прыгнуды. Жулер бейте, бұл секірім екен дешімнан да. Патриотизм бейтенде жамағат, мұндай нәрсе yok бейт қадыр соңғы вақытта. Номалай салдырды бір стакан орақи ішті де, өмір бойына Африкаға барға қияландым. Яратам шушы қора халықны дейді де, 2 негірні тұтып атты бұл. Номалай, тегінде барып түштік еме, ол аэропортқа барып түштік жамағат. Анда малай трапны кетіріп қойуға малай. Анда шибәр матур сұлу теге қора негір қатындары, қыздары қаршалалар емір, негір мужиклары. Меңа шығуға привет джо дейлер. Как мен айтам, откуда вы меня знаете дегенім, как вы тебя не знаете, мы тоже здесь, как и ты мучаемся в Америке своими тещами дейлер. Но жамағат теге қора негір қыздар арасында бір бәләкегені аппақ қыз жүрей. Мен айтам, салауат мұнда болғар екен. Номалай, онда біздің кассетіні сатып жаталар, онда біздің календарны автограф дегенде берем енді жамағат. О, қыздарға онда рахаттандырдым тегілеріні. Отырып та берем, басып та берем, ятып та берем тегілерге. Остержім бітті. Істебейт анда. Номалай, Алла яраталар. Жамағат 3-ші тапқыр барғанда Америкаға, аны сөйлемеше болдыра алмайым. Мала 3 абыз сөйміз. Самолетта істі ашисы келе бір 3 сағат ішканнан соң. Дегенде менің жанда американы сұтыра. Бір заман сумкасына сирап шығарды не дедір. Матур этикеткалы бір колбаса енді бұл. Айтам, что за колбаса деген болам. Ауыздан сулар келді енді. Американский деген бола. Как айтам, это понять, трехслойный дей. Как это айтам, говядина, баранина, свинина деген бола. Мақтанып отыра. Менің бір 3 сағат шыққаннан соң қатын жіберген ризық бар бетінде. Сүйреп шығардым жамағат. Өзімнің сумкадан теге колбаса өзіміздікі импортный, ливерныйны. Теге американысының көзім оңғайына мінді. Что за колбаса деген бола? Мен айтам, 6-слойный. А как это дей? Ухо, горло, нос, пишем бутаке и хвост, мен айтам. Но туалет қағазы қушылғанын айтпадым енді. Давай поменяемся деген бұла. Конечно, мен айтам, давай. Берді өзен екен, бердім теңе. Іштегіне отырам бізден, өтті шамай бізден башқа мен айтам. Аллаға шүкір, яраталар жамағат барған жерде мақтанып айтмайым. Мақтаныға бапшым яратмайым. Мен айттым бізге, 3 тапқыр Америкада болдым, 2 тапқыр Канадада болдым, 1 тапқыр Францияның баш қаласы Японияда болдым. Аллаға шүкір жамағат. Әлі соңға барғанда Америкада жамағат Мерседес бөлек еттілер. 12 метр ұзынлығы. Алып қайтып болмады түлкі. Самолетқа сыймады, мына океан туңғанын күтіп жатам енді. Переправаның туңғанын күтіп жатам. Аллаға шүкір жамағат. Но Африкаға барғанды сөйлемедім бетін жақ. Но анда барған өзі бір кәмет малай. Но барып түштік Африкаға аймы. Ай, дегенде малай. Африканыз кеттігі, Африка қызлары, анда тегі жігітлері саф татарша киініп, темір тұмырлар асып біздің қаршыда бейіп тұралар малай. Мен айтам, нешлеп мұнда болай дегенім, бізде Патрис Лумумба есіміндегі татар филармониясы бар дейлер.
Қоям мен айтам бала үйрендіңіз деген. Не біздің бір студент сіздің университетті бітіріп қайтқан вақытта Лидия Ахметованың видеокассетісін алып қайтқан. Шоңардан көріп қадір бүтінімізде темір тобыр асабызды. Аллаға шүкір, но жамағат мақтанмайым, мақтанып айтмайым достар. Мына 3 тапқыр Америкада болдым, 2 тапқыр Канадада болдым, 1 тапқыр Францияның баш қаласы Японияда. Әлі Аллаға шүкір, субханалла бүтін жерде жараталар, мына шулай қоршалалар. Әлі тағын шет елге жиынабыз Алла берген болса. Барабыз, Мұхтар. Шет елге барабыз бейді. Біз қоя барабыз әлі, мына ұныттым әдірек, фикір шу алып кетті. Ульяновский барабыз. Ульяновскийда мишерлер бейтанда. Залда мишерлер бар мı? Vardır indi, олар bulmagan жер бар мı? No жамағат шушы мәселеге бір грани кіртіп кетейім әлі. Мен мишерлерін жаратам. Чүнки олардың сөйлешуін жаратам. Тігі бұғазыңа басқыз көйіп, екі бәбәңіні сұқып сұғарымын деген сөздерін жаратам. No Рәшид Шамқайның бір мәзәгі еске түседі. No бір концертта жамағат болған қалында, no мақтанайынды Рәшид абай Шамқайында ол өзі мишер бит самары мишерін жәуит тілі кәштен білесің мишерлердің кім екенін деген болады. Мен айтам білмеймін Рәшид абай. Мына мишерлер ол жәуит тілі кәш мына былай бұла. Мына кештен сиырын сауып алып кіресің де ширек білен сүтіні ұтыртып қоясың. Ертеңге шушының шақлы қоймағы жиыла. Мына шул мишер бұлады. Шулай ма? Мен айтам, жоқ, Рәшид абай, ешкіне де дұрыс сөйлемейсің, мен айтам. Мына кештен сиырын сауып алып кіресің, ширек білен сүтті қоясың, ертеңге шул сүт әші, мен айтам. Canım min seni günləşəm Girək şaqtada, girək məsədə Dil şəvizimdi yerindəşəm Ömür yolun birgə ötərgən Dinem edib sayladım seni Gül şaqlanıb suyub Gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi Gül şaqlanıb suyub Gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi Bizning suyudan tahir zühreler Leyla Mecnunlar gülleşirler Aylı dünlerde gökte yıldızlar Bizge qarab şad yılmayırlar Ömür yolun birge ötergen Dinem etip sayladım seni Gül şaqlanıb suyub, gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi Gül şaqlanıb suyub, gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi Gamın bulup çıgar Saf yürekten benim jırlarım İlham İskender sen güle gitken İki bir tüp gaziz ularım Ömür yolun birge ötergen Dinem etip sayladım seni Gül şaqlanıb suyub Gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi Gül şaqlanıb suyub Gül suyub ham suyub Məngi birgə yaşasak idi
Зөләйха Хөсрәүшириннәр килеп җиткән бүгенге көнгә. Шулар янына өстәлсен иде Җәүид Зөлфия мәхәббәте. Гомер юлын бергә үтәргә тиңем итеп сайладым сине. Гел шатланып сөелеп, гел сөеп һәм сөелеп, мәңге бергә яшәсәк иде. Гел шатланып сөелеп, гел сөеп һәм сөелеп, мәңге бергә яшәсәк иде. Гел шатланып сөелеп, гел сөеп һәм сөелеп, мәңге бергә яшәсәк иде. Мәңге бергә яшәсәк иде. Dünya күркәм тормыш бүтән, янда дуслар булганда, кирәк чакта хәл белешеп, гел күрешеп торганда. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Бергәлектә көч диләр бит, бергә яшәйек әле. Бер-беребезгә елмаешып, сөеп дәшәйек әле. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Сау булыгыз, байтырыгыз, гомерләр илмик үтсен. Алдагы көндә дә Ходай очрашу насыйп итсен. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Әйдә дуслар, җырлыйк әле, өздереп биеп алыйк, серле моңнардан дәртләнеп, яшьлектә яшьнәп калыйк. Бер яшьлектә, бер картлыкта, яшьлек дәртендә яныйк.
Hörmətli tamaşaçılar, muhterem qazandılar. Менә сезнең өчен әзерләгән юмор һәм дуэтлар кичәсе дә ахырына якынлашты. Без сезне яратып килгән өчен, безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен мең рәхмәтләр әйтеп кушашабыз. Киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз, кушыгыз, исән сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Уен көлке яратып, җыр-моң яратып яшәргә язсын сезгә.